HIV/AIDS ti pung tu sitana doi hlo rui hlo le sex iswa nen in he thei. Pathiani nun na hlutak a pe che rui hlo wangin ti chesu. Voi khat iti china wangin HIV/AIDS le rui hlo boi laka him lo the. HIV/AIDS van doi awanga kai the hi van nei awang po in na kai the. Ikut isanitize rualin iril rupo o HIV/AIDS laka ihim theye. Nun ulukin HIV/AIDS dola HIV/AIDS veite endongsu. Nun ditoi tu rui hlo sira nolin iswa hi lo thlang ve zok ta che.